Okay, good evening. Labvakar! Wow, what a week, huh? Kāda nedēļa tā ir bijusi? Vai Has ne? this been amazing? Tas bija brīnišķīgs laiks. What a concert, too. That was a great Un concert. arī kāds koncerts, jā, tas bija brīnišķīgs. And then the liels. gospel. Un evaņģēlijs. It's amazing. Let's pray. Heavenly Father, Lūksim, debes Tēvs. thank you, Lord, for your mercy towards us. Paldies, Kungs, par Tavu žēlstību pret mums. Lord, your kindness, your goodness. Kungs, par Tavu laipnību, par to, cik labs Tu esi. Thank you, God. We pray. Paldies, Dievs, mēs lūdzam. Bless those souls that heard the gospel this week. Svētītās dvēseles, kas dzirdēja evaņģēliju šonadēļ. The people that we've met. Cilvēkus, kurus mēs satikām. We pray for a church here in Riga, Lord. Mēs lūdzam, Kungs, par draudzi, kas ir šeit Rīgā. Pastor, a team. Par mācītājiem un komandu. In Jesus' name we pray. Bless these words. Jēzus vārdā mēs lūdzam svētī šos vārdus. Amen. Amen. Turn with me to 1 Kings chapter 19. Atšķirsim pirmo ķēniņu, 19. nodaļu. Greetings from my wife Gosha and Caleb, my son. Sveicieni no manas sievas, no maniem bērniem. Caleb says hi to all of his Eurocon buddies. Kēlebs sveic visus savus draugus šeit. He's 8 years old. Maybe you've met him. Maybe you've seen him. Viņš ir vēl jauns, jūs varbūt esat satikuši viņu. Today when Pastor Schaller was speaking this morning, Kad mācījās Šēlor šorīt runāja, I thought of this example of what he was talking about in the Bible, un es pārdomāju par to piemēru, ko viņš minēja no Bībeles. about what happens to a person when they collapse. Kas notiek ar cilvēku tad, kad viņš piedzīvo sabrukumu. And how does God walk a person through that? Un kā Dievs palīdz šim cilvēkam iziet cauri tam. And just for a few minutes tonight, Un kādas minūtes šokar I'd like to talk about fear es vēlos runāt par bailēm. and God's resolution for that. Un kāds ir Dievam risinājums priekš tā. And as you are in 1 Kings 19, I'm going to read to you James chapter 5, verse 17. Un paralēli es vēlos izlasīt no Jēkaba vēstules. Elijah was a man of like passions with us. Elija bija cilvēks līdzīgs mums. And in prayer, he prayed. Un lūgdams lūdza. And in prayer, he prayed. Un lūgdams lūdza. You know, anxiety comes Jūs ziniet, tāda raizes, tāds satraukums nāk from a deep belief no dziļas ticības, that if things do not go the way that I think that they should, ka tās lietas neies tā, kā viņām vajadzētu iet. something terrible will happen, Kaut kas briesmīgs notiks. and I will not survive it. Un es to nespēšu izdzīvot, pārdzīvot. And this is called catastrophic thinking, Un to sauc par katastrofālu domāšanu. that I am thinking in the back of my mind, Ka es tā kā domāju atpakaļ gaitā, preparing, gatavojoties, waiting gaidot for the worst case scenario, visļaunāko scenāriju iespējamo. and I'm making a plan. Un es jau plānoju. And that thinking today Un tāda domāšana, is pervasive un tā diezgan ir valdoša in the world that we live in. šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam. And at its root, anxiety is not just the fear of something being uncomfortable, Un saknēs, tam visam saknē nav tikai šīs te bailes, but it's a fear of devastation. bet tās ir bailes no iznīcības, That the worst will happen and that will destroy us. ka notiks visļaunākais un tas mūs iznīcinās. This will leave us abandoned. I will be alone, Tad es palikšu viens pats, and my life will be ruined. un mana dzīve būs iznīcināta. And so what the devil wants to do at that moment Un ko Velns vēlās tajā mirklī izdarīt? is he wants to use that moment of fear and anxiety Viņš vēlās lietot šo te mirkli, kad tu esi bailēs un tādā satraukumā. to take that emotion, Viņš vēlās paņemt tās emocijas, and he wants us to define everything, un viņš vēlās, lai viss tiek definēts define everything in my life manā dzīvē as if it was in that moment. pēc šī te mirkļa. That in this moment of anxiety and fear, that defines everything. Viņš vēlās, lai šis te baiļu izbīļu moments definē pilnīgi visu manā dzīvē. And this anxiety is built on 3 lies,
three foundational lies. Jā, un šīs raizes, bailes balstās trīs lietās. We're going to see this in a minute in Elijah's story. Pēc mirkļa mēs to redzēsim Elijas stāstā. Anxiety is built on this lie, number one, that I must control the outcome to be safe. Tātad pirmais, ka man vajadzētu kontrolēt šo te iznākumu, lai tas būtu drošs. I have to control the circumstances Man jākontrolē apstākļi, so that the outcome lai šis te iznākums, will be something that I can feel safe in and that I will not be threatened. šis iznākums būtu tāds, ka es justos drošs un neapdraudēts. Number two, Numur 2. if I suffer, Ja es ciešu, it will define me un ja es ciešu, tas definēs mani, or it'll destroy me. jeb arī tas iznīcinās mani. So we fear suffering. Tātad mēs baidamies no ciešanām. And number three, Un numur 3. and this is the hardest one, I think. Un šī, man liekas, ir visgrūtākā. This is a lie of anxiety Tas ir tādi lieli meli, ja, kas tā stāv. I will be alone in my hardship. Ka es savās bēdās palikšu viens pats. I'll be by myself, Es būšu viens. handling all of this. Un vienam pašam man būs ar to jātiek galā. Let's look at chapter 19 of 1 Kings. Pirmā ķēniņa 19. nodaļa. I love the life of Elijah. It speaks to me very deeply in a lot of ways. Man ļoti patīk Elijas dzīve, tā runā uz mani dažādos veidos. I love James 5, verse 17, because it tells us that Elijah was a human being. He was a man. Man patīk arī Jēkaba vēstule, kur ir teikts, ka Elija bija cilvēks līdzīgs mums. Viņš bija vienkārši cilvēks. But he had discovered something, Bet viņš bija atklājis kaut ko. prayer, Un tā ir lūkšana. and this was his secret. Un tas bija viņa noslēpums. And in verse 1, Ahab told Jezebel all that Elijah had done and all that he had killed all the prophets with the sword. Un pirmajā pantā lasām, ka Ahabs izstāsta Izabelei itin visu, ko Elija bija darījis, kā arī to, ka viņš bija praviešus ar zobenu nogalinājis. Then Jezebel sent a messenger to Elijah saying, "Thus may the gods do, and thus may they add, if by this time tomorrow I do not make your life like the life of one of them." Un Izabela deva Elijam ziņu sacīdam, lai man dievi dara tā vai vēl vairāk, bet rītdien ap šo laiku es atdarīšu tev tāpat, kā tu ikvienu no viņu dvēselēm esi darījis. Verse 3, and he saw, Un 3. pants, un tad viņš redzēja. Viņš redzēja. That's the moment of the piercing of the fear and the anxiety. He saw. Un tas ir mirklis, kur šīs te bailes un nedrošība iedurās sirdī. He arose, Viņš redzēja un viņš cēlās, and he went for his life, un viņš, lai glābtu pats savu dzīvību. and he came to Beersheba, which was belonging to Judah, and he left his servant there. Un nonāca Bēršebā, kas atrodas Jūdā, un viņš tur atstāja savu puisi. And then but he himself went a day's journey into the wilderness, and he came and sat under one broom tree. Bet pats viņš vienas dienas gājumā devās uz tuksnesi un apsēdās zem paigļa krūma. And he asked concerning his life that he might die. Un viņš savā dvēselē vēlējās mirt. And he said, Un viņš teica, "It is enough now, Lord. nu ir gana, kungs, Take my life, ņem man dvēseli, for I am not better than my fathers." jo es neesmu labāks kā man tēvi. Elijah had a complete collapse. Elija šeit piedzīvo pilnīgu sabrukumu. A man of God, Dieva vīrs, one of the two most important men in the Old Testament. viens no diviem vissvarīgākajiem vīriem vecā derībā. He was a man that had seen the great miracles of God, Tas bija vīrs, kurš bija redzējis liels Dieva brīnumus, seen great things that God had done, fire come from heaven. liels Dieva lietas, piemēram, uguns nāca no debesīm. And now he is by himself Un tad viņš ir viens pats, with a complete emotional and spiritual collapse. pilnīgi emocionāli garīgs sabrucis. And the first lie that Elijah believed Un pirmie meli, kam Elija notic, was that it's over, ka viss cauri. and that after all of this that had just happened, Un pēc viss tā, kas nu pat ir noticis, one threatening message from Jezebel caused him to run for his life. viena draudīga vēsts no Jezabeles lika viņam glābties, glābt dzīvību. Why is this? Kāpēc tā notiek? Because Elijah expected Jo Elija sagaidīja, that the revival was going to continue ka šī atmoda turpināsies and that Jezebel would be defeated. un kad Jezabele arī tiks sakauta. But when things started moving in a different direction, Bet kad lietas sāka virzīties citā virzienā, in a way that he thought that maybe he
may have not been able to control. Un tādā veidā, kur viņam likās, ka viņš to vairs nekontrolē. Things started moving out of control and he did not feel safe. Lietas zaudēja kontroli un viņš nejūtās drošs vairs. And at that point he felt extreme danger. Un tajā brīdī viņš sajūtās ļoti apdraudēts. And he said, it is enough, everything is lost, take my life is over. Viņš teica, viss ir pazaudēts, ņem man dzīvi cauri. Have we felt that way before? Vai mēs kādreiz tā esam jutušies? I have. Es esmu. When it feels like your whole world is collapsing over you, Kad ir tāds onto sajūta, you. ka viss tev pasaule tev brūk uz galvas virsū. And the things that you felt were very safe, maybe were not very safe anymore. Un tās lietas, kas tev likās ir drošas, viņas vairs nav drošas. And one of four things can happen in that moment. Un viena no 4 lietām tajā brīdī var notikt. Elijah did one of them. He ran. Un pirmais, to darīja Elija, viņš skrēja. The second thing we can do Un otrā lieta, is we can stand and fight. mēs varam stāvēt un cīnīties. Third thing we can do Trešā lieta, ko varam darīt, is we can freeze. mēs varam tā kā sasalt, sastingt. And the fourth thing that we can do Un ceturtais, ko varam darīt, is what we say in English, fawn, or which means to submit and to placate a person or a circumstance. tad, ko mēs angliski, mums tāds izteiciens specifisks, bet ka mēs tā kā padodamies visiem tiem apstākļiem. Elijah's on the run. Un Elija ir skrejienā. You know, when we're in that moment, Viņš mūk šajā like mirklī. Elijah, and we were under the broom tree, the juniper tree, Un mēs viņu atrodam zem šī krūma. and everything feels like it's over. Un viss viņam šķiet, ka viss ir cauri. God is there with us that moment. Dievs ir kopā ar mums tajā brīdī. And I think sometimes leaders can go through this. Un es domāju, vadītāji dažkārt var iet kaut kam tādam cauri. Sometimes a person can feel that they have to leave their servant behind and just deal with this by themselves. Un viņam liekas, viņam jāatstāj tas puisis, jeb kalps, un tagad viņam pašam jātiek ar visu galā. And they walk through this time of isolation. Un viņi iet cauri šim izolācijas laikam. And so here Elijah is collapsed under a tree, Un Elija ir sabrucis zem šī te koka and he krūma. allowed what Jezebel said Un viņš atļāva tam, ko Jezebela bija pateikusi, to define who he was. lai nodefinētu, kas viņš tāds He ir. allowed the attack, the accusations, the threats Viņš atļāva šim te apsūdzību uzbrukumam to define who he was, definēt, kas viņš tāds to ir. the point where he was so discouraged and so much despair he was ready to destroy himself. Līdz pat mirklim, ka viņš bija pilnīgi gatavs mirt. I love God's response here, though, Un man ļoti patīk Dieva in verses atbilde. 5 through 7, and I'm not going to read these because of time. No 5. līdz 7. pantam es to nelasīšu šovakar, Notice how God talks to Elijah, bet Dievs runā uz Eliju. and this is how he talks to us Un tas ir veids, kā Dievs runā arī uz mums. when we're in our thing, Jā, when we're in our situation. kad mēs esam savā situācijā. He does not come first with correction. Viņš nenāk vispirms ar kaut kādu pamācību. He comes to Elijah Viņš nāk pie Elijas. and he says this, verse 5, Un 5. pāns viņš saka, as tā. he's sleeping. Un viņam guļot, Imagine the scene. Here's Elijah sleeping, collapsed. iedomājieties, Elija Exhausted. guļ, sabrucis, viņš ir pārguris. The angel of the Lord comes Tā kunga eņģelis nāk, and he touches Elijah. un viņš pieskarās Elijam. Isn't that a beautiful picture? Vai tas nav skaists attēls? That God comes in, Dievs nāk, Jesus touches us. Jēzus pieskarās mums. We have a high priest Mums ir augstais priesteris, that has not been spared from the things that we suffer. un viņš nav bijis pasargāts no tām pašām lietām, caur He kurām mēs comes ejam and he cauri. touches us, Viņš nāk, viņš pieskarās and he mums, says this, un viņš saka sekojoši: arise and eat. cēlies un ēd. Jesus comes to us and he addresses our capacity. Jēzus nāk, un viņš tā kā uzrunā mūs. He says, you are tired, you need to Tu eat. Tu esi noguris, tev ir jāēd. And he looked, Un viņš and paskatījās, by his head there was a hot cake baked on coals. un redz, pie viņa galvgaļa bija plācenis, cepts uz oglēm. That speaks to me of intimacy, Tas man runā par tādu tuvību, of the provision of God. kur Dievs ir nodrošinājis. That in sagādājis. Elijah's mind there was so much going on, so much confusion maybe, Tik daudz bija viņa prātā, bija apjukums, that God brings a provision, bet Dievs dod nodrošinājumu. prepares it, Viņš to Cooks sagatavo, it. viņš to pasniedz and puts it next to his head. un noliek turpat pie viņa galvas. That is the preciousness of the
kindness and the mercy of Jesus Christ in our life. Jēzus Kristus laipnības, žēlastības dārgums. Ja. And a jar of water. Un tur bija arī ūdens. And he ate and he drank again. He ate and drank and he lay again. Viņš ēda, dzēra un atkal apgulās. And the angel of the Lord returned again a second time and touched him and said, "Arise, eat." And then he says these words. Un eņģelis vēlreiz viņu ceļ, un viņš saka, celies un ēd. The way is too great for you. Un tad viņš saka tādus vārdus, viņš saka, šis ceļš tev ir priekšā, viņš ir pārāk grūts, garš. I love those words. Un patīk tie You vārdi. know why? Kāpēc? Because when the work feels too heavy for us, Jo, kad darbs liekas pārāk grūts, smags mums, and it is too heavy, un tas ir par grūtu, it is impossible what we're doing. tas, ko mēs darām, tas ir neiespējams It is darbs. not possible in the flesh to even do this for one day. Cilvēcīgā miesā tas nav iespējams pat dienu to The darīt. vision, what we're talking about, Bet tas, ko tas nodrošinās, the ko life mēs we runājam, live, the personalities that we are working with, dzīvi, kādu mēs our dzīvojam, internal things, personības, ir tādas iekšējas lietas, our external things. ir arī ārējas lietas. And Jesus knows Un Jēzus zina, that the way is too great for us. ka šis ceļš ir pārāk garš, pārāk grūts. Because whenever we try to lift the burden Jo ikreiz, kad mēs mēģināsim paši and celt carry the work un veikt šo darbu and do what we're doing in our flesh and our human strength, un darīt, ko mēs darām mūsu miesas, mūsu cilvēcīgajā spēkā, we will eventually collapse. mēs galu galā mēs We saprotam. will eventually quit. Beigās mēs We will padosim. eventually throw in the towel. Mēs vienkārši metīsim But vispār that's malas. okay, because when that happens, Un arī tas ir ok, jo and we tad, are kad tas under notiek, our broom tree, un kad mēs atrodamies zem šī te going krūma, through what we're going through, ejot cauri visam, ka mēs ejam Jesus cauri, Christ shows up Jēzus Kristus parādās, and he touches us un viņš mums pieskarās with his word ar savu vārdu, and with his presence ar savu and klātbūtni, with his provision. ar savu Amen. nodrošinājumu. Amen. Amen. That is the preciousness of Jesus Christ. Tas ir šis te dārgums Jēzu Kristu. Lastly, Un pēdējais, the third lie that Elijah believed, trešajam meli, kam Elī bija that he noticējis. believed that he was alone in his hardship. Viņš ticēja, ka viņš ir viens pats savās bēdās. Elijah said, "I worked so hard and now I'm alone." Un viņš teica, es tik smagi strādāju, un tagad beigās es esmu viens He pats. says this in 1 Kings 19:10. Un pirmā ķēniņa I've been 19.10. very zealous for the Lord, Dektin esmu the decis Lord par to of hosts, kungu, for the sons of Israel tam kungam Cebotam, have forsaken your covenant, jo tavu derību Izraēla bērni ir atmetuši. thrown down your altars, Tavs altārs viņus and killed your sadegājuši, prophets un tavs pravieši ar zobenu with the nokauši. sword, and I am alone left, and they seek my life to take it. Un es vienīgais esmu atlicis, un viņi tev tīko pēc manas dzīvības. In the isolation that Elijah was experiencing, Izolācija, kuru Elija piedzīvoja, that we sometimes experience, ko arī mēs dažkārt piedzīvojam, God had to come in Dievam bija jāiejaucas. and reframe, Viņam bija jāpārveido, redefine jāpārdefinē Elijah's reality. Elijas That realitāte. Elijah, you are not alone. Elija, tu neesi viens. That this is not how it is. Tā nav patiesība. And in the same chapter, Un tajā pašā nodaļā God says to Elijah Dievs Elijam saka, that there are 7,000 faithful people, ka ir prophets, 7,000 uzticīgu that cilvēku, stand with you, Elijah. kas kopā ar tevi Elijas And they stāv, have not bound their knee to Baal. un viņi nav locījuši savus ceļus Bālu priekšā. This is God's first answer to us Tā ir pirmā Dieva atbilde mums, when we feel paralyzed, when we feel in this place of isolation. kad mēs jūtamies paralizēti, izolēti. He said, "You're not alone. Dievs saka, tu neesi viens. You have a body. Tev ir miesa, You have a ķermenis, church. tev ir draudze, You have Eurocon. tev ir Eurocon, You have people that love you. tev ir cilvēki, kas tev mīl, You have a community. tev ir kopiena. We are part of a body. This is not something that we do on our own. Tu esi daļa no miesas. Tas That nav, is ko tu why viens pats dari. these conferences are so critical to be at. Tāpēc šīs konferences ir kritiski būt. Beg, viņās. borrow, steal, get here somehow. And Ja kaut kādā veidā tomēr nokļūt šeit, because we are not alone. jo mēs neesam vieni And paši. we need to see this time, and people need to see you. Un cilvēkiem vajag redzēt tevi, un tev vajag redzēt cilvēku. Number two, God says to Elijah, Numur 2, Dievs. "You're saka, going to anoint kings."
Tu svaidīsi ķēniņus. That's us today, isn't it? Un tie esam mēs šodien, vai ne? We have an anointing Mums ir svaidījums, given to us by God kurš ir Dieva dots. through Jesus Christ, the Messiah, in us. Jēzu Kristu And mūsos. we have an anointing. Mums ir svaidījums. And we go to kings, we can go to a king, Un mēs varam iet pie ķēniņa. and we can anoint them. Mēs viņus varam We svaidīt. have the authority of God. Mums ir Dieva We are autoritāte. not who we are in the flesh. Mēs neesam tie, We are kas esam not miesā. defined by our circumstances. Apstākļi mūs nedefinē. We are not defined by accusations. Arī apsūdzības mūs We are not nedefinē. defined by our personal failures. Mūsu personīgās We kļūdas. are not defined if ministry is going good or if it's not going good. That doesn't Un define arī us. kalpošana, ja tā iet labi vai neiet labi, tas mūs Elijah, nedefinē. you will anoint kings. Elī, tu svaidīsi And ķēniņus. lastly, Elijah, Visbeidzot, Elī, I have a disciple for you. man ir kāds māceklis I priekš have a tevis. disciple for you. Man ir māceklis, saka, Elisha. Elīša. You know, there's an Elisha in your life waiting for you. Jūs zināt, arī tavā dzīvē ir Elīša, kas gaida. He could be in another country. Viņš varbūt patreiz ir citā He could be valstī. here. Viņš var būt šeit. He's waiting for you. Viņš gaida And tevi. you know what God's going to do with that guy? Un ziniet, ko Dievs ar viņu He's going to darīs? use you, Viņš lietos tevi. and he's going to do twice as much as you and I do. Un šis māceklis darīs divreiz vairāk nekā tu We have patreiz so much dari. hope. We have such a great future. Mums ir tik daudz cerības, tāda Our nākotne. best years are ahead of us. Mūsu labākie gadi mums And when priekšā. fear and anxiety at times pierce our heart because we're human and made of dust, Un kad bailes satver mūsu sirdi, jo mēs esam pīšļi. and this is going to happen and it's going to be unavoidable sometimes, Un tas notiks, tas būs what neizbēgami. we need to do, what is the important thing that we do, Kas ir ļoti svarīgi, kas mums is jādara, what we do next. ir tas, ko mēs darām Either nākotnē. we stay under the broom tree and sleep Vai nu mēs paliekam guļam zem šī and krūma, be depressed, esam depresijā. or we do what we heard this morning from Pastor Schaller. We rise up. Jeb arī darām to, ko no mācījās Šalors. We rise up. Mēs ceļamies. We find the 7,000. Mēs atrodam, ir vēl 7 We tūkstoši. anoint kings in a Mēs- calling, Mēs svaidam ķēniņus. and we disciple Elisha. Un mēs mācekļojam Elīšu. Amen. And I have one last closing, one Amen. Vēl pēdējā lieta. invitation I'd like to give, Gribētu tādu uzaicinājumu dot. and forgive my boldness. Un piedodiet manu uzdrīkstēšanos. In 1987, we had Eurocon in Italy. 1987. gadā mums bija And I would love, Itālijā. this is just me speaking, Un es personīgi I would to- love to have the body here and the Eurocon team and have Eurocon in Italy. Wouldn't that be amazing? Jā, un tiešām tas būtu brīnišķīgi, ja mums būtu Itālijā Euro. That is my invitation. Tas ir mans uzaicinājums. Let's pray. Jā, lūksim. Thank you, God, for this church, Paldies, kungs, par šo draudzi. for Pastor Effie, Mācītāja Efija, Pastor Stas, mācījās tās the staff, visu komandu, the body here. to mies, kas te Thank you ir, for these sermons, these messages. par visiem šiem vēstījumiem, kas bija. Thank you for your compassion, Paldies par tavu līdzjūtību, that you do not judge us, ka tu mūs you do netiesā, not condemn us, tu mūs nenosodi, but in our brokenness, you have compassion, bet mūsu salauztībā tev ir līdzjūtība and pret that puts mums. us back on our feet. Un tu mūs aicini nostāties atpakaļ uz Jesus' kājām. name. Jēzus Amen. vārdā. Amen.